Kabosiko kumanya sorobotero kubwatia umuriro nigo obwata esukuru yekerubo comprehensive gotoka ase ewodi abo Kimonge bunge abo Machoge borabu county ya Kisii emambia rero agokora hasara enene ime yesukuru yo umuriro yo utaramanyo heke kyayo chakya nigo bono oirira gosamba enibe nyinge ase nyumba yoboraro yabana abanyaruka yo obwata chingaki aboriko abo baringa ase ensemo yogosasima abanyakenyoro nabigo eamateta ine esukuru yo nigo bono baorokire gotogo kwabo kubwatekana amuno kuyewe esukuru yo ase ntunde ya gatatu bono ingana bamuchiro botendere bwe esukuru yo na gusaba umwarimu monene anyare koba gakurusiwa ase enseme yo amo ne serikali rimorioka chingaki echo nigo boigo umo director bwe Chisemi ase sub county ya Kenyanya anyare koba gakurwa okubuye gochia ase abaibori koba obotwereru chingaki obotukibwa chakiwe ochikomanyani kikererete murusingi kerero moroyo gochakiwa kentege kyabere ne ntunde ya gatatu sukuru ndangani ekaya twabole umwarimu oyo kunyamboki agatata indi twanye samba twamubote kanya chimbori kirega alime yae twabole sukuru gutura chimbori ya kabere yayete muisonde trakora muteye enero yayire bone gotata ena Nairobi arorenga matangaga into taete kobori sukuru yekerwo CCF chuma mosi eko ikira lituko ngitana ko yere ituko ninde osenju mwene osenju matano echiko yara me ikira chuma mosi obere ga 13 years ichikoki omamo bekerete ga because it's not a personal institution, it's not a grandfather institution. Abere toke was CCF for 13 years and ichikoria Kenya. Bono liswali anengo boneli esukuru ya ira maragatu a dormitory yaba muleka ya a dormitory yaba isekende ya the last 2 weeks ende ayire rero abana baitu bari gotoka ngambo tuko ya ntwara yo konya no mwana no yomo bono jina kuboli Ministry of Education esukuru yabere ne personal property nona abafanyikazi bo kangeri batari kunyara gukwana abafanyikazi bo kabafinyire bari kunyara kweyana even the teachers they don't have where to run for kindly nara kuboli ya Ministry of Education mutakwanja makonye esukuru hii kwani muntu teyosomete kutati kunyamboki. Nataka niwaambie kwamba hii shule imechomwa mara 3. Lakini tukijaribu kutafuta chanzo tunaambiwa kwamba mwalimu mkuu wa shule hii anastahili aondoke. Kwa sababu ambazo tukiuliza ni kwa sababu gani? Tunakumbuka vizuri ya kwamba akiwa Bosco pale chini Mugonga kama mwalimu pia pale. Shule ile ilichomeka mara 3. Ndipo hata akahamishwa akaja hapa mahali kunaitwa Ekerubo. Na hapa pia kumechomwa mara 3. Hii ni mara ya 3 leo asubuhi. Our emotions na waomba tu isiharibu shule yetu. Watu wengi wamesomea hii shule na bado tunajua kizazi ambayo tunakuja watasomea. Jambo likifanyika, jambo kwa na hasira, lakini tuone vile tunafanya nini, tunaitatua. Let us not miss the focus. Nilikuwa hapa pamoja na ya wizara yetu na tukaandika ripoti pale CCTV kusaidia kwa kiwango fulani na sisi tumeachia hapo. Hiyo ya CCTV bado tunataka kuipanua zaidi na tujue kama ama tuone kama kuna mwelekeo fulani ambao tunayapata. Tulimwambia yule mtu ambaye alikuwa niweka the person mwenye alikuja kuinstall the cameras, tulikuwa tumemwelekeza vile atafanya na vile hata hii moto hii ilifanyika the same cameras ama yale mengine yalirekebishwa itaweza kutusaidia zaidi. Please parents, trust us and we are going to get to the bottom of this.